لروشلاتا نابین هر سیستما کوشان سوی چارەسەری هەبە پێشی دەوێت بە میلیگەری، جنسیت پارێزی، دینداریە سیاسی و زانستیە پۆزیتیڤیسترە بکەوە ناوە حەساب پرسنێکی ئیدۆلۆژیک و باوایکی سەرکەتی ئاوا بکە و بمەشینە. لەسەر دکا سیاسەتی ئاپراتیک جی دەوێت باوایکی دەولەمەند جێ بدا خەباتên civakên demokratîk ên bi navbenda dewletê benînin. Ez behsa civakparêziya sivîl a navayê pûç nakim. Divê têgihiştina çanda rastî a demokratîk a herêmê weke pêdiviyekî mîna nan, av û hewayê bêfêmkirin û pêşdebirin. Erk wezîfeya pêşî ya divê serketî were bicîhanîn ew ku mirov xwe ji ferdê bi navbenda çanda dewlet û desthiladeriyê ve ku weke miqnatîsê dikişîne rizgar bike. Ev rê û resma hezar salî li pêşiya çanda demokratîk kelemê herî giring e. Divê duruşmeya meya bingehîn ev be. Ti xebata civakî bi qasî xebatên civaka demokratîk hêja û bixwestek nabin. Dengî gel, dengî her çar parçayê Kurdistanê. Jinavên Danûçiyana Radyoya Dengê Gelden başkodarên hêjeyê rû 11 Gulanê 2024 şemîlî Brükselê saat 13 li Amedê 14. Em ê nûçeyên di nava rojê de pêşkêş bikin demdema azadiya rêber Apoye. Parêzera rêber Apo Raziye Öztürk dest şankir ku Tirkiye biryarê netewêniyek bû yên tedbîrê îhlal dike. Rêber Apo 25 salan li İmraliyê girtiye. Sû 8 mehin jî tu agayî jê û girtiyên li gel wî Hamilî Yıldırım, Ömer Hayri Konar û Veysel Aktaş tuneye. Têkiliyên bi giravê re ji Kokê ve hatiye qutkirin. Müdüriyeta giştiya girtîgehan ku girêdayê Wezareta Dadê îddia kir ku têçî tuneye. Piştî vê îddayê jî li rêber Apo sê girtiyên li gel wî 28 adarê sê me cezê qedexeyê hevdîtîne hat birîn. Veysel Aktaş tevî ku cezê wî qediyayê jî nayê berdan. Ji birûyê hukaya sed salê Parêzerê Raziye Öztürk derbarê mijarê de ji Ajansa Mezopotamyayê re axivî û balkşanser bêhukukî û tundiya li İmraliyê. Bibîr xist ku bi van polîtîkayên êdî rew jî têcîtê derbas kiriye. Têkiliya girtiyan û derve bi temamî hatiye qutkirin. Raziye Öztürk diyar kir ku İmralî ji aliyê rejima înfaza giran ve temeşandin û got biryara cezeyê dîsîplîne bi me re parve nekirine. Tu bingeha qedexeyan tuneye. Ji ber ku em ê dosyeyan bibin deme me û ayê me diyar nakin ji ber kîjan sedeme ceza birîne. Parêzerê Bürê Hukukê Balkşanser îddayê Wezareta Dadê ya têcî tuneye wiha axivî. Bi vê yekê dixwaze têkuşîna me ya li dijî têcîtê bewate bikin. Ev nîşan dide ku tevî rast li holêne jî rastiyan înkar dike. Wezaret bi vê bersivê dixwaze têkoşîna li dijî têcîtê pûç bike. Lê em ê ji berê bêhtir têkoşîn bikin û têcîtê teşhîr bikin. Parêzer Raziye Öztürk bêdengiya CPT û DMM ya li dijî têcîtê jî rexnekir û got ji 2011 heta niha serlêdana me ya DMM nehatiye bersivandin. Tirkiye jî ji vê yekê hêzê digire û zêdetir mehan bin pê dike. CPT pir siz dimîne tu hêza bi bandor nîşan nade. Wekî ew jî tînin ziman tenê bi erêkirina dewletan raporan parve dikin. Endamê Meclisa Zorava ya Şengalî li ser dîlgirtin û têjîtkirina rêber Apo diyar kirin ku ji ber fikrê wê azad e lew me hatiye dîlgirtin û gotin rêber Apo soz da civaka êzdî pêkanî û me xilas kir. Ji ber vê yekê veya em 24 saat jî ji bo azadiya wî bixebitin wê kêm bimîne. إشبار فكري وي فكركي آزادة دولة نافي إدواسي فكر وعقلي نف شعب دبن ونف ملت دبن بضد فكري وانا نافي شويك ضغط السركن وبرنادن بخدي هدف وان هكنها سرق أبو بردابان خدي كرتي اف شر واف حرب او سكني بانو انسانگی
इंसान की आज़ाद वो भी खल्के आज़ाद वो खल्के बिंदस आज़ाद वो कश वे के वान तासील लेके अवजिश वे के तरसन अब दौलत वे के तरसन आका आज़ाद बे आका आज़ाद बुबा तादल वान दौलता निकारी वहाँ ना محامي شنبال قبول كان ونا معلوماتي دوي قبول كان شنبالي سروق عفو يعني فيلسوف فكري يعني فكري زيادة قنجة يعني قريب دست الكي دريبي نا مثلا بس كردو ايزدي شاگردي دوي خود گهين نته بي فكري رات كان سرلنگا وحتى خبري بابن وخاصة ازدي سوزك دابو ازديا خلاص كا وسوزا خب جهاني وشاگردي دو هاتن دهانا شنغال انسان خب سر بي فكري خبري بابا خوشبن دستا درتيني افتح دي وابن حقيلي قرنا باربكا يعني اف قلي ازديد كابي يعني 24 ساعة سرلنگا بسكنن بر سروقاتي يعني كان 24 ساعة سرلنگا بسكن اكي ما نازيده Tevçande Ozan Mizgin bir ani Gutko Ozan Mizgin sembola hünera şoreşgeriye. Dada xuyan Tevçande de eftişatın goten. Bu borenin İru yazdığı Gulane Roja Şehidin Çandu Hünereye. Su 2 sal beri yazdığı Gulane 1992'dan da avakari Hüner kom u koma berxodane fermandar eyaleta Garzane Ozan Mizgin tevli refin şehidan bu. Em de şahsi Ozan Mizgin de hemu şehidin Kurdistan'ı birezdari bibirtinin. Ozan Mizgin de strane xode berxodana zindanan eşengeleme u tekoşina gerilani zaman. Hünera ku hemu şehidin ve afran dirokame jibelge kiriye. Hünera şoreşgeru berxodani peşxistine. Veke eyniya çandu hünere emji şoptarên wanin. Eşa Afrinê serhildana gelê wanê têkoşîna Rojava Çiyayên Kurdistanê û berxwedan zindanan çavkanên hunera me ne. Ozan Mizgin netene de eyniya hunerê de di dîroka gerîla de jî fermanderekê mezin bû. Gerîla bi sayakeda Ozan Mizgin li eylata Garzanê bicih bû. Di salên 1991 û 1992 da Garzan hate guhertin. Li gund navçe û bajaran komîte avaykirin bê hejmar gund bi keda Ozan Mizgin bandor bû û bûn welatparêz. Bu bonê yazdığı Gulane em şehîdên emir hevrê Mizgin carek edin birêzdar bi pîrtînin û dibêjin bîranînê şehîdan eyniya çand û hunera ronî dike. Endamê tevçandê Serhat Zana anî ziman ku hunera şoreşê bi fikr û felsefeya Rêber Abdullah Öcalan bi pêşengiya Ozan Mizgin û Ozan Sevkan hate afirandin. Mizgin yek ji pêşengên hunera şoreşê bû. الشخص اول مزگین ده یازده گولانی روژا شهیدین تفچانده ام ببیرتینن لهمبر پیروزی و مازنه هیوان ام بجنخات تابینن ماها گولانی تابیت نتنه شهیدین تفچانده ماها گولانی شهیدین ماها شهیده یعنی شهیدین حرکت آزادی شهیدین تفگر آزادی yani havala mizgin çima khatame yani haval sefkan haval mizgin çima khatame tefçande çima khatame hunera aşorejgere ev henekiji bi karu barin ku haval mizgin perara bu afrineriyen ku haval mizgin çekir berxadana haval mizgin jiyana haval mizgin hunermenditi u komutanti haval mizgin peşenkti haval mizgin heş ku haval mizgin bibe khat bibe peşenk وامجي سروي خط بمشن وحتى يازدا جولانجي گشتي شهادتن و هاتنه جانكرن تفچانده ام من ويسيوني ده ببير بينن يازدا جولانه هناك معنويات خو اف معنا خو اف واقع خو اف جحشتي وسسيا يا حشتي دو حشتي سيا دست بدike yani hunera ku am dvjera de bejin hunera şorajgeri aslında هناك جي ده الصحة سرقاتي ده بالتشويق وبلانسازين سرقاتي وهروها ببيشنجي هفال مزجون هفال سفكان اف بيشتك هبه طبعا ميراسا ميا كردستاني ميراسا ميا شورش ميراسا ميا جواكي دخاطة تمثيل كرن
دوان سالا دا دوان بی درفتیه دا وان شرط و مرجه دا قص نهیسان یکیتیا اکولوژی جبول دیجی تخریباتن اکولوژی خطا تکوشنه یانو دیار بکن نامه ده جویام یکیتیا اکولوژی اکو بهاتنا گل هف هشتو ششمین ریخسنین اکولوژی هاتی آوا کرن لدیجی تخریباتن اکولوژیک ام بدستورین AKP ین جبر بارگین مادن بندا و انشاءات درکتن هوله جبو خطا که تکوشنه یانو دیار بکن نامه ده جویام جوین ایوانا کنفرانس یا چاند آمده تیره دارخستن Hevberdek Komisyona Çandini ve Ekolojiya Partiya ve Kevu Demokrasiya gelanden parti Melin Tan ve PKT beştar bu. Hevberdek ekte ekolojiyi güner yanlış ku axaftına vekirne gir bu hagut AKP ve MHP bi salane ku ruxandın mezin en ekolojiye pektinin liciyen ku ev ruxandın çedibin tekoşin u berxodan ke mezin heye. Denkle her deri bilin tebe me yekite ekolojiye jivu pişkiriya van tekoşinan ava kiriye. Yekitiya ekolojiye de jinav peveji tekoşina xwe bilestir u xurtur bimeşine pişti axaftına vekirne konferanjı çepemeniyere girdiği berdawam dike. Malbata girti yendi bejin tecitüne bilali girtige ham binerim. Girtiye siyasi Necdet Öztürk u cezeye müebbete giran girtiye jigirtika atipalaya dilo ke sürgünü girtika evlekariya bilind akır şehri kirin. Öztürk jisala 2019'dan hatan hali girtika atipalaya dilo ke du hücreye keste dağıt girtin. Jiber du hücreye de te girtin gelek nexweşiyle peyda bune. Raydarın girtiki beyi malbat u parezlerin Öztürk agahdar beken Öztürk çar roj bere jidilo ke sürgünü Kırşehir'e kirin. Necdet Özgür'ün hali girtika evlekariya bilend a Kırşehir'e du hücreye kesideye. Birayı Necdet Öztürk İbrahim Öztürk bertek nişanı tecrüde davu hagut. Birayemın du hücreye yek keste tegirtin ev tercihte derbare jiyana biraya xwede ez bifikarim. Jiber nexweşiya dayika xwe nikarim bibêjim birayemın sürgün kirine. İbrahim Öztürk ani zaman ku birayê wî Bekir Öztürk jî li girtika tîpa feya hejmar di du Tekirdağê de girtiye û haxivî. Li girtikan bi pêkiran mafan û tecrüde pirzêde. Du birayên min di girtikê cuda dene. Ev zilmeke mezine li girtikan tecrüda giran heye. Wezareta Dadê dibêje tecrüd tune çawa tecrüd tune. Bila rastiya girtigahan binêrin. Du birayê min li girtikên cuda girtine û di tecrüd dene. Zilmê li malbatan dikin. İbrahim Öztürk herî dawî got hemû kesên xwedî vicdan divê guh bidin dengê girtiyan. Divê dengê girtiyan bibihîsin û ji bo daxwazên girtiyan têkevin tevgerî de. Bila êdî mirov destê xwe dînin ser vicdanê xwe û rastiya girtigahan bibînin. İnisiyatife zarokên agir li Antalya û Aydinê cihên alîgirê rejima faşîsta AKP MHP hatin şewitandin. İnisiyatife zarokên agir di daxuyaniyê xwe de wiha gotin em ê hesabê her êrişeke li hemberî gelê Kurd ên li çiya bajar û zindanan tên kirin li metropolên Tirk bipirsin. Soza ku me ji bo tola 100 salî daye em ê pêk bînin. Heta em dagekeran ji axa xwe biqewirînin û tola her Kurdekê bigirin wê têkoşîna me bêhna berdewam bike. Dinavbera çar û heftê Gulanê de li Antalya û Aydinê gelek cih û wesaytên alîgirên rejima faşîst hatin şewitandin. Bu vesileya heftemîn salvegera rizgarkirina bajarê Tebqa ji çeteyên Daişê şayek hatı darxistin. Dê Gulan û Ango 2017 ham bi pêşengiya Hêzên Sûriya Demokratîk Qasêdê bajarê Tebqa ji dagirkerê çeteyên Daişê hat paqijkirin. Bu vesileya salvegera heftemîn li navên de bajêr şahiyek hatı darxistin. Tevî rêvîberên partiyên siyasî meclisên leşkerê Rûspî û serkişêrên gelek kes beşdar bûn. Piştî endamên navên de çand û hunerê ya kantona Amîr Anat
bi xêrhatine beşdaran kir. Beşdaran diyar kirin ku tebqa bi sayê îradeya gelan û fedakariya şehîdan hatiye rizgarkirin û ev peyamda. Em bi hevgirtina gelên wekî tebqaya Efrîn Serekanî û girî CPJ ji dagirkeriya dewleta Tirk rizgar bikin. Ji bo azadiya rêbera ku mîmarê neteweyê demokratîk em li her qadî têkoşîna xwe hîn mezintir bikin. Pişta xaftinan gelek hunermend derketin ser dike û gel bi gerendanê govendê rizgarkirina bajarê xwe pîroz kirin. Rêxistina rojnamegerên sînorîna Nas RSF û navên dewî li Fransayê diyar dike ku li Tirkiyeyê rewşa rojnamegeriyê pir xirab e. Li gorî rapora RSF ya sala 2023 li Tirkiyeyê ji sedî nûh zaziyên çepemeniya neteweyî dibin kontrola desthilatdarî de ye. Ev rewş careke din bandor û sansûra tund a desthilatê ya li ser çepemeniyê dîde berçavan. Her wa di raporê de îşaret bi zextên desthilatê tên li ser rojnamegeran bin çavkirin û girtinên keyfî jî tê kirin. Herî dawî neh rojnamegerên çepemeniya azad di 23 Nîsanê de di çarçoya lêpirsîna bi navên daxwe İstanbulê de hatibûn biçavkirin. Nûçegiyanên Ajansa Mezopotamyê ma Esra Solîndal û Mehmet Aslan rojnameger Erdoğan Alayumat ên hatine biçavkirin di 26 Nîsanê de bi îddiaya endamiyê rêxistinê ji aliyê dadgehê ve hatin girtin. Alîkarî direktörê Enstitûya Çepemeniyê ya nav neteweyî İPO Sikot Grîfên têkildarî girtina rojnamegeran de axivî. Grîfên anî ziman ku desthilat di salên dawî de çepemeniya Kurd hedef girtiye û bi bîrxist ku ji ber îddayên tên kirin nesûcin rojnameger di danîşîna ewil de tên berdan. Grîfên ku bin çavkirin û girtinên nehemberê rojnamegeran wekî taciza darazê nirxan, bin çavkirin û girtinên beriya hilbijartinên giştî yên çardehê gulanê yên lehemberî çepemeniya azad bi bîrxist. Grîfên got tenê beriya hilbijartinên serokkomarî û parlamenterî yên gulana 2023 deh rojnamegerên Kurd hatin girtin. Ger em paş de vegerin tenê di sala 2022 de her ikên 25 rojnamegerên Kurd hatin girtin. Li gorî daneyên müdaxileya lezgîna azadiya çepemeniyê MFRR jî sala 2022 û vir ve 318 rojnamegerên Kurd xebatkarên çepemeniyê hedef hatine girtin. Ev piranî bigirtin û cezeyên hepsê bi dawî bûne. Em daxwaz dikin ku hemû rojnameger li gorî qanûna çepemenî û destûra bingehînê parastin. Divê Erdoğan Alayumat, Mehmet Aslan û Esra Solîndal demil de swerin berdan. Şaredariya Agirî di nava sala dawî de 2020 personel hatine girtin di nava wan de kurên müdüran jiyene. Dilbijartinên herêmî de li Agirê hevşaredarên Dem Partî Hazal Aras û Mehmet Akkuş serketin. Piştî ku dest bi kar kirin dîtin ku di sala dawî de zarokên encûmenên şaredariyê û zarokên müdürên beşê cuda yên şaredariyê jî di nav de 220 personel hatine girtin. Hevşaredarên Dem Partiyên Agirî de şankirin ku şaredariya Agirî de aliyê aborî de di rewşeke gelekî xirab de ye. Şaredarî deyndar kirine lê paqîjiya kolanan jî di nav de bi nesaziya bajêr riyên xirab û pirsgirêka avê ne hatine çarîser kirin. Ji sedema masrefên ne di cîh de û karên ne li rê müfettişên dadgeha bilind Sayiştayî wê di 1 Temmûzê de dest bi lêkolîne bikin. Hevşaredar Mehmet Akkuş de şankir ku müdüriyeta jinê û gelek saziyên civak hatine girtin û got em li gel vekirina müdüriyeta jinê projeyên ji bo ciwanan û projeyên ku li gorî daxwazên gel hatine amadekirin bikin pratikê de. Qayûmê Amedê beriyê ku biçe 267 kilo çerez xwariye. Taxribatên Qayûmê şaredariya bajarê mezin a Amedê yek bi yek derdikeve holê. Hevşaredar Serrabûcak û Doğan Hatun demek berê ragihandibû ku deyne giştiyê şaredariyê 3 milyar û 345 milyon TL'ye. Xebatên derbarê tespîtkirina deynan de jî didome. Derket holê ku Qayûm dibin navê merasim, fuar û organîzasyonan de bi 100,000 TL pere xerc kiriye. Heman tişt di meha Sibatê û Adarê de jî hatiye kirin. Di meha Sibatê de bi 205,586 TL
Dima adarê de jî bi 267,265 TL masraf kiriye. Bi vî awayî ji bo çerez, çikolata û tiştên vexwarinê 769,876 TL quruş hatiye xerckirin. Qirkirina daran li Dêrsimê hat şermezarkirin. Li herêma Çixekê ya li ser riya Xozat û navenda Dêrsimê müteahhît Mehmet Turan bi destûra dewletê dest bi birîna daran kir. Dêrsimê bi pêşengeya Komeleya Hawirdor û parastinê ya Munzurê nerazîbûnê şanda û li ber Müdîriyeta Karê daristanan daxuyanek da û xwestin birîna daran pêrawestandin. Nûnerê Komeleya Hawirdorê ya Munzurê yê Dêrsimê Yusuf Topçu di çalakê de axivî got bi dehan salin li coğrafya Dêrsimê daristan tên qirkirin. Parêzer Barış Yıldırım ji axivî got ev qirkirin li dijî hukûkê divê demil dest pêrawestandin. Turnuvaya futbolê ya Şehîd Seher Deniz bi dawî bû ji bo diyarkirina tîmên ku wê di Festîvala Ciwanên Kurdistanê ku 25 Gulanê de li Almanya bajarê Freiburgê bê darxistin li gelek deverên Awropa turnuva futbolê hatin destpêkirin. Li bajarê Helburnê jî turnuva hate pêkanîn. Turnuvaya ku li Helburnê hate pêkanîn li ser navê Şehîd Seher Deniz hate kirin. Di destpêkirina turnuvayê de xuşka Şehîd Seher Deniz axivî pişre turnuva bi beşdariyê 17 tîman destpêkir. Di turnuvayê de tîma Kurdistan futbol team bû yekemîn. Meşkîna Spor bû duyemîn û Zêrîn Sincar Spor jî bû siyemîn. Kupa ji alî xuşka Seher Deniz ve hatayîn. Tîma Teko jin jî weke yekane tîma jinan hate qelatkirin. Ciwanan di çarçoya turnuvayê de ji bo nameyên ji Spîtirê bişîrin zêdetirî 200 îmzeyên berhev bikirin ji bo mîrîcana ku di 25 Gulanê de li Freiburgê wê bê li darxistin banga tevlîbûnê kirin. Amerika destkeftiyên Herêma Kurdistanê di bin Metirsiniyê de şewirmenda Wezareta Karên Derve ya Amerika Ezra Ziya çend rojin li Herêma Kurdistanê û biraydarên PDK û yênekere hevdîtîn kirin. Ezra Ziya derbarê serdana xwe de ji medyara axivî got derbarê pêşketina li Herêma Başûrê dîlgiraniyeke meya ciddî heye. Li Herêma Kurdistanê ew destkeftiyên ku bi zehmetî hatire bi destxistin niha ji ber nakokiyê navbera hizban de di bin Metirsiniyê de em ji vê gelekî xemkînin. Ev parçebûna navxweyî statûya Herêma Kurdistanê li Iraqê lawaz dike û dike ku hêzên derve ji bo berjewendiyê xwe destwerdanê bikin. Em dixwazin di firseta destpêkê de hilbijartin pêk were. Ezra Ziya herî dawî got demokrasî û mafê mirovan girîng e. Weke her jîyê em piştgiriya hilbijartinek azad, şeffaf û wekhev dikin. Sanatça û şaredariya Peyazê bi tevlîbûna bi hezaran kesan konserek li darxist dengbêjên neçeme û rastak guhdervanan mest kirin. Şaredariyên me her qatiyên me ne li her derê êdî dengê Kurdî, stranên Kurdî û huner û çanda Kurdî de derkeve. Bijî zimanê Kurdî, bijî çand û hunera Kurdî. Heyma
بله گذار اینجا منو چین نیل بو پیشکش کردن خاطر و دمش ناوی من فاطمه باهر ابراهیمه اب خوش عفرینمه از باش بلدیات ذاتی و دم داوی از مرشح بیم من انتخابات دا و انتخابات داوی داشتی ذاتی هم سرکتن انتخابات من 27 مهیبی کنگراس دار بی از خوازم سر حیاتی خودش که ازدم بکم دست بک کار و خبات من کرند و هندر شورش سوریه دا پشتی شورش سوریه ده 2004 از اندام کمینه گنده خوابیم نافچه مابات آمش گنده گمروکه من کمینه دا کار کرد پشتی ویجی ذاتی از درباسی بجارتن بلدی آبیم ده 2005 من لعفرینه باش بلدی من کار کریه یعنی کار بلدی بمن نویه هندک خبرات من تیدا هیا از درباسی پرورده گرتی و فکری جیبیم هم خسر هم گشتی من ده لکلک ویجی وک اندام پارستن جیما کریه دندر کمینه خدا دندر سازی دام کریه خواندنامه جی معهد سال دوتی من خواندیه تجاریه راستی من کار مجلس جی کریه از بیم جیگر مجلس جی پشتیوه ذاتی از درباسی رقابه و تفتیش بیم ناکاد مهنه مجیه خود رقابه و تفتیش داگرتیه ذاتی دمه در فتح البجارتنش بو بلدی وبی ذاتی هف جمع روجنی دیروکین هم تیرا در باستبن طایبت وک جن جارا یکمه جن هندر شمال شرق سوریا دا در باسی سر البجارتنا دبه و به دنگ خود دی جن 27 مهب بما روجنی دیروکین گاو نونه جبو کارو خبات جن هندر سازی دا راستی هندر و انتخاب نادا یعنی جن به طایبت خواست اراده خواه بسبتینه جه همی جهت آراش همی انسان دگوتن جن نکابه که اما اراده مها در کتاندن و دنگی خوشیدان ذاتی جناف 8 از جی یک جبیم یکم بریه از بیم هدف مج و انتخاباتنا دمه پیشه دا ذاتی ایسوی مه اداویه به هگر ام بسر کتن ام دخوازن دندر بلدیه دا رنگ جنواری در کتاندن به آوائه که دیموکراتیک جنجی جیه خود کار دا بگره هیت دا جن برد بلدیه دا جیه خود گرتیه اما نه گشتی پنجیه ام دخوازن هزا جن جوه پرتر به کار دندر بشاراداری دا وک جن دکه ذاتی سیستم اومای هف سروکتی راستی سروکتی دمه هف پروژاب هانی ارتج برگو جن جمالبت جی در کفه و برای خوبت سازیا و خوبخوا خدمتی خوبه که هندر بلدیه دا باشی هف سروکتی هیا باشی جن هیا تدا باشی پرورده جن تدا جیه خودگره مالی تدا جیه خودگره دیوان و ارشیف دا جن جیه خودگره هم حال بدن دم پیشه دا هم هین زیادتر جن هندر شارداری دا جیه خوبگره جبرگو شارداری ایجیه ایشه گل ده حسه شارداریه شبرگو ام جی وی گلینه قچکه وی گلینه ام دخوازن و حسی که دندر مالبت دا چه بکن به طایبت جنه را چه بکن ای هری دیشه دندر مالبت دا جنه دملی کربه دا دملی آفه دا دملی پاقجیه دا دملی نخوشیه دا ده هر ملیکی دا یعنی جن هری ام دخوازن و حسیه که دمالبت دا جی چه بکن و دناف سازی خود جی یک بونه که چه
بکن یعنی راستی دوغه مدی گل کرد و عرب به آوای کی جن در تی در دنگی خودت جن سواب گل دیه جن کانه بکه جن حقوان ای بپارزه یعنی ام هاول ددن دم پیشه ده یعنی گور امکان دست مادا وک جن ام کانبن جبو جن بخابتن و جبو گشتی جی بخابتن گل کی حقاسا اشتیه حقاسا زور و زحمتی سارا چه بینه روزانه قذیفه و حصار السرمه و نخوشی انترا در باس بینه فتره کرونا دو کوارث طبیعیه هاتن زلزال هاتی چه کرن هف گلو یعنی ج عبادت دجمن دخوا سرمه چه بکه پرتر ایشندن جی مرا در باس بین ام هاول بدن وک ریوبری شارداری ام کلا گل خواب اسکنند زور و زحمتی دا ام کلا وام بن و ام قانبن به فکر و فلسفه سروک مای عبدالله او جالن ام پیکینن ام پارستنا جن بکن ام پارستنا بی بکن ام بنتوا دموکراتیک ام بسر کفن ام همی گل ناف خدا همیز بکن و ام بگینن آرمانج خوی سرکه ام همی دورن خوی بن دست داگرکریا فاشیسم ترکیه دام رزگار بکن و ام سروکتی خود ناف خدا ببینن و ام آرامی بدن همی جهانه و ام جن ببن میناک جه همی جهانه گشتیرا و ام سرکفتن جوارا دخوازن و امی تم ببین رغم ظروف ام تیرا در باست بن رغم ام کوشبرن ام جن امی هبن و سر مای بلند به و امی بین یان سرکفتن یان سرکفتن یان سرکفتن اجی وک ایمان حسین توکو جنک شعبایی ما راستیجی ام بون دمک دريج نفكاري ريفاباري خسر دم كاردكن تقريبا بو حفصل دسبك ما خاستي نخاستي وك جن شعبه أستانجي كشاندن تدي ملكي دا وك دبين عادات وتقاليد بو ملكي دا ام بيجن دجمن بو ملكي دا يعني حر ملي دا جن أستانجي كشاند راستيج دمي مرة در بس ناف ريفاباري خسر بون چه از دبن چه جن شعبه دبن چه جن دبن چه جن عفرين دبن البري هف ملتي ما يعفرين وري في دارني مسازي شعب ما أفكرن أم ما تدخبط كر راستيجي وك مجن شعب أم بيجن يعني زحمت بو مرة دس بكده لي بشرة أما هدي وقت بين بو مجاركش جشتي ملترا سالك 2 سال 3 سال در بس بو ملت وقت بين دين خطة كراست في كوريدو هيا ملت برهف جنن ماجي تدا درباس بون پشتی ام دبین دسپیک ام درباسی هف ملی آبوری بون لپشراجی ذاتیج لو درنجی راستیجی کارک ما پر زحمت ما کدا لو درنجی وقت دبین بس میجن رول جن الودريني داجي ما كدك دا جاء عند بين جن شعب ابو جن عفريني بوجيزات اتصالي بشتي داغر كاري دولة تركج الجند دولة باجار عفريني كر لبشتي درباسي في دارين بون امو جني عفريني ما بهفدرو افكاري ما بهفدرو كار كرت ملي چاندني بو چه ملي سازنه دبون پشروزاتن ام درباسی کانتونه بون کانتونه داجی پشروزاتن هوا درنجی کانتونه ما شعب بون لپشتیزاتن دم کل درنجی ما کار کر راستیجی وری مورالجن پربلند بو حیانه هانی زاتن پشتی تدی دمچی بو پشتی دمجی زاتن هل اف کانتونه شعب و عفرین الودرنه پشتی ورگی کانتونه شعب و عفرین دمج بوی ام بافدرت سام درباسي خباطي ماي كوريش على دريو بون وك فيدريني في احرزي هبو سالك وشارما تقريبا الفيدريني هبون ساروك ازو هوالكي خال كيلكا راستيجي بشتي سالك ما كار خباط مكري ما زحمتي دي هي ذاتن كار هي وقت بين كار زحمتي هي من بنتنا بس لأما جوري برفت جوري امكانيه دس ما ما كار كر البشتي ورجيجي ذاتن ام درباسي هالبجارتنا بون ذاتن بشتي ام درباسي هالبجارتنا بون هالبجارتني ماي شارداريو بون دسبيكي خوسر بون بو دمك بو دحفت خوسر تقريبا درباس بوي راستيجي از بيجم وقت بين جاريه كمينه لشهبه بشتي حفظ صلاها في انتخاباتي شارداريه تشدبن خوسر راستيجي ام بيجم مورالك ما قرت ما برقرت مورالك برهجوبو بخاصه طيبات ملي جندا وقت جنك شهبوي از درباسي فان انتخابابو وازاتم هالبجارتن واز دركتمجي طبعا بدنجي ملت
یعنی دمی وقت ملتی سر صندوق و دنگی خود دیتا ام چهار حواله بون سر بلندی اجمرا هف جاره یکی هم کتن دیرو که وقت بین دیرو که شعب الوی درن انتخابی هل بجارتن بلدیت چید به براستی جیب دنگی ملت هم بسر کتن پش راجی ذاتن هف نه وقت بین نه ادعویه جن هم درباسی سی گلان دبن ما خواستی دجمن یعنی وقت دولت ترک پر سر بالذات مرالی جن دلیزه یعنی تخوزت مرالی جن البنخینه ما خواستی ذاتن وقت شهبا هم دبین هواکی بچوکه یعنی نطاقی خبر بچوکه دوره را تمحي صورتي او كرن بس تشملي ماي رجيمي داد به تشملي ماي دولتي ترك داد به لغوري زحمتي ام دكشيني غوري واتشتي مرا دربس بي لتيسا هل بجورتني مبسركتي بون بشتي اخو سرم دربس يجشتي جيبون تيسا يجشتي جي مبسر خست تيسا فولنا مايرجي ما كتن در كتن لاما ام وقت بين شهرداريه شهبا دو بين شهرداريه ما ام بين حواله جن بين حواله مير ام دربسي هف انتخابات ماي دوي سي گلوني ام ببن في مورالی امه درباسی ایسی گلانه جی ببن امه چاوی دشمن جارا کده ام دبن امه مورالی دشمن بلخینن یعنی چه وقت دبن گوری شرطی ام تداز جان دکنی هگا دشمن بخوازی جی ما بلخینه ما نکنه لانی مورالی گل پر بلند بورستی جی سر البجارتنه ام جارا کده سرکفتنش که همو حوالا را دخوازن سرکفتنش ریوبری خو سر دخوازن سرکفتنش حوالا را دخوازن و بجی سرکوب خبات خبات نازری شیرا